ljudi, dobrodošli si u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ću vam snimati video 24 sata u bašti. Krenula sam upravo da kažem na terasi koliko nisam normalna i koliko mi se spava. Inače mislim da u posljednjih sigurno pa, ajde da ne kažem godinu dana, ali u posljednjih 2-3 mjeseca nijedan video nisam počinjala ovoliko rano. Sada je 9 ujutru i ja sam ustala na vreme, želim cijel dan da budem u bašti, želim da uživam, da se sunčam, da mi bude lepo. Tako da ću sada ići prvo dole da, dobro neću prvo to, prvo ću ovdje pokupiti sve stvari koje su mi potrebne da bih cijel dan provela u bašti, a onda ću sebi i da napravim doručak pošto ni jela nisam, pa da sa tim budem na polju. Stvari kao što su punjač, laptop i to neću ni nositi jer laptop sada ne može da mi drži dugo bateriju, a punjač mi je džaba kada nemam da ga punim, tako da ću davati mojima da mi dopune telefon. Mada na Huawei telefonu je baterija nenormalna, jedino koga baš budem prekoristila pa se onda bude ispraznio, ali inače se nikad ne isprazni za jedan dan. Tako da sad ćemo to ići da uradimo i da pokupimo, kažem, opet stvari. Eventualno ću poneti jedino za večeras da se presvučem pidžamu i poneću ne presloku, nego poneću pokrivač sa kojim ću se pokriti večeras da se ne desi kao kad sam bila na terasi, pa čini mi se da mi mama donosila ili možda već bio, nisam sigurna. Tako da sad ćemo odmah uzeti to sve da radimo, meni se dalje spava, vidim i su očima kad kažem još nisam ni jela, a plus ja nisam ona osoba koja pije kafu ujutro da se razbudi, nego kako sam ustala tako sam ceo dan. Tako da, inače stvarno je bilo previše pitanja da vam pokažem kako sam uradila sebi nokte, tako da eto tom prilikom i palac da vidite, tom prilikom i ovdje u videu, dakle da pokažem, verujem da nisu savršeni, izvinite zbog ovog svetla koje je apsolutno jezivo. Dakle nisu savršeni, naravno da to može bolje, ali mislim da stvarno nisu ni loši s obzirom da je prvi put da sam ovako nešto radila, ali hajde da pređemo odmah na pakovanje. I ljudi moji, tako ja krenem napolje, zategnem tatu uz put koji usisava. Što vam kažem, ne budem gdje na terasu, u baštu. Bleđo moja, bleđavice! Bleđo moja, bleđo. Pogledajte ljudi na koga sam naišla kada sam došla u baštu. Sad inače i dalje usisava, sada po dvorištu, znači ubeđu se bukvalno. Ljudi, pokazat ću vam šta sam odnela u dvorište, samo da tata savrši s usisavanjem, znači mozak moj ne radi. On s usisavanjem, mama za veš mašinama, šalim se. Ovo je moj to nego da radim, šalim se. Sad ću da napravim sebi smutij, da imam da jedem. Neću vam snimati cijel proces pravljenja smutija jer generalno stvarno svi znate kako izgleda moj smutij. Banana, crveno voće, plazma, mleko, ono ništa više i vrlo je jednostavan, ali ćete ga vidjeti kako je ispod, odnosno koja boja jer uvijek zavisi od toga koje voće trenutno imam u kući. Ljudi, uvodimo neke novine u moj život, šalim se, radimo već 5 dana, mislim, ok, jesi dalje nova stvar. A to je da pre doručka popijem limonadu, a posle još doručka zeleni čaj, tako da to bukvalno radim isto svako jutro i sad ću imati, dobro neću imati crni šolj, ja ću za limonadu popiti odmah, ali da inače ovdje isedimo limun, tako je tata uradio prethodnu noć, tako da mi je lakše, ne moram da cedim limun, onda samo uzmem, znači mleko će mi zavoreti na ringu. Sve lepo, sipam vodu preko ovog limonovog soka i to popijem, a za čaj vodu ovdje skuvam ovom, kako se kaže, kuvalom. Nisam ni sigurna. I inače mlaka je ova voda jer mislim nije pivam vodu iz frižidera, samo ovo napolju što stoji. Znači samo ću ovo reći koliko sam bila vredna od jutros. Napravila sam i mami i tati 2 kafe, sebi čaj, smuti i limonadu sam upravo popila i sada konačno možemo da idemo napolje. Dalje sam uopšte stigla da vam pokažem da sam donala pokrivač i pidžamu koji stoji sad ovdje pored kokinog ćebeta i sad će da izađu i mama i tata jer i njihova kafa ovdje još nisu pili jutros. I one kokice tamo. Kokije se igraš? Najslađe mi je kad koliko ovako uzmem da jede smuti i onda se cijela izvrlja sa njim. Moram 3 dana da je perem plus svuda ovdje po bašti sve kako je leti jezikom kako liže i onda i to moram da čistim, a mnogo je slatko. Ovako ljudi, moram da vam kažem 2 stvari. Prva je da inače uopšte sam ponela šminku, hoću danas da snimam TikTokove, tako da ću tražiti nekome da mi je donese i pokušat ću da se našminkam ovdje. I još jedna stvar jeste da baš želim da naučim koliko ona na koreografiju i već sam još počela juče da učim, pošto ona zna da da šapu, zna da se okrene, te stvari koje su potrebne za ovaj challenge, jer sam vidjela da dosta je ovdje snimalo sa kucama. Jedino što je bilo zeznuto kod nje je što ona ne zna da treba da šapu na nogu, jer kad kažem daj šapu, ona čeka da ja spustim dole ruku da mi dala šapu i zna da daje jednu pa drugu, zna da daje isto vrijeme 2 i tako to, tako da to se ne super, samo da
uspe lepo skroz da nauči. Zna se da to treba na nogu, ali nekada se onako i dalje zbuni i nije jasno. Tako da se nadam da ćemo uspjeti danas da naučimo. Obožavamo ovako stare da radim sa njom, zato što se onda i ona vežba i bude sreća jer posle dobije neku nagradicu. Znači ovo je tata tamo nešto čisti unutra. Ja sam pojela smuti, dala sam i Koki da poliže sve, to ste vidjeli. A sad ću da uzmem da popijem čaj i mama je tu upravo pika. I da još jedna stvar, inače pijem čaj. Kao što možete vidjeti, dvorište je trenutno onako malo praznikao, mislim ima nameštaja, snimila sam to iz Ikee i kosilicu je tada kupio. Ali čekamo nameštaj još iz Ikee, odnosno rade neke stvarčice za dvorište, već duže vreme čekamo da kako je vanredno stanje i to pa im treba više vremena. Ali ja sam htjela to da sačekam da bi vam tek onda snimila video, s druge strane sam bila u fazonu ko zna kada će to biti, može bolje sada da vam snim, a da bude dodatno jedan video još uređenje bašte. Ljudi, ništa ne vidim od svetla. Sedim ovdje, skinula sam jaknicu zato što mi je bilo stvarno dosta toplo. Inače, verovali ili ne, najbitnija stvar koja se desila za vrijeme mog sedenja ovdje jeste da je paket iz Ikee stigao. Znači, toliko dugo sam kukala i sve kako nema Ikee, a zapravo je stiglo sada dosta stvari. Čini mi se da možda ima još nešto što može da stigne. Mislim, to sigurno da neće stići danas nego neki drugi put, tako da ću vam i dalje snimati video koji sam rekla. Ali danas ćemo sigurno otpakovati cijelu ovu kutiju koja je stigla, zatim ovo ovdje i Saša tu nešto ima, tako da i da čekam to se da vidite šta smo naručili, kako ćemo to da sredimo i postavimo u dvorištu. Međutim, samo pre toga ću ručati, odnosno čekam sada mamu konkretno da mi da ručak jer ću bukvalno crći od gladi. Jao ljudi, evo tata mi donosi ručak da što pre mogu da vam snim Ikeu. Prvo mi donao čorbu. Tata, a ostatak ručka? Ne mogu samo čorbu da jem za ručak. Ljubavi moja, kaki moju ti, kaki čorbu da jede? Ostavila me, zato što znam da će se tata da je daj njenu hranu. Ljudi, stigao mi je ručak i za ručak imamo chicken nuggetse. Čini mi se to ovo kao bečka šnicla se vrste mesa, ne znam zašto mi mama sve izvadila. I imamo ove, kako se zovu, tikvice pohovane. Odnosno kao oni uštipci od tikvica. I jedva čekam sve da pojedem. Tikvice inače ovo obožavam. Ljudi, znam da sve gore i gore izgledam, uglavnom mama je odnela tanjire što sam ručala, sad sam tatu poslala unutra da mi donese makaze, znači svakako ne sad ovdje sedeti da piju kafu, ovaj mali pas je ovdje i lojem kogod da prođe, jeli koliko, jesi ti pas čuvar? I sad ćemo da otvorimo ovu Ikeu da vidimo sve što je stiglo. Inače, mama je donela ove jastučice, odakle su jastučice ove? Isto iz Ikee, top. Da, inače ove mama se naručivala, ne znam ni šta se ovdje nalazi, sad ćemo tek sve da otvorimo da vidimo. Ej ljudi, ovako, evo ga ovdje paket, moram samo još malo da spustim kameru. Saro, ja sam prelepa, to što se ti ruža rođena, bukvalno. Sad ćemo da isečemo ovo. Inače, tata mi je dao najgore moguće makaze za sečenje, ove male. Inače, Laja, dajte pokolimo back službu koja donosi u roku od dana, za razliku od CD Expressa, koga nema 15 dana da ti se paketima lažu, da pošli poruku donećemo, onda ih nema. Ljudi moji, ju, mama, ti si ovdje baš dosta stvari naručivala. Ili ja mogu se ovo da otvorimo. Stigo, ovo, koliko ovdje stvari ima. Ovo sam uzela za levu. Wow, prelepo. Sad ćemo da vam otvorimo vama, nama da otvorimo ovo, već ćete sada da vidite šta je to u pitanju. Ovo je cool, to ne kao 100 služavnik, znate na što mislim. Koliko se ti raduješ ovome? Sada možete ti koliko dijeliti. Gala, ništa ne razume. Ništa ne razume. Ljudi, dok oni ovo prouče, mi otvaramo paket dalje, da vidimo šta se još to sve zanimljivo nalazi unutra. Evo si trojica da ide. Imamo sada ovdje još jednu kutiju. Kutija, joj, sad će da mi se prevrne. Mama, šta je ovo, majke? Ti ništa ne znaš. Ona žena ne zna ni šta je naručivala. Ja samo plašam da ne prevrnemo ovo sve. Nećeš, nema vezi, samo kao to izvedi u kutiju, ne možeš da ga vadiš napolje. Kaže nećeš, znaš i kako sam ja mogla da polovim ovo stakleno? Ovo nije za baštu. To nije za baštu. Jao, buba ti stakleno. Ovo ćeš da odneseš unutra, znači. Zatim unutra imamo, to je trebalo da stigne za moj rođendan. Ne, stiglo je, trebalo mi 2. Treba će mi 2. Zatim ovdje imamo, šta je ovo? Prvi torta na odmah 2 torte pravi. Šta je ovo? Ovo je isto nešto mora da slaži. Lampa za moju sobu. Prelepo, znači nju ću onda isto morati da vam snimu nekom videu ovdje sve. To ćeš ti da mi sklopiti. Ne, to ćeš ti se kopiti. Očigledno u ovom videu jedina stvar koju ću moći da pokažem jeste ovo što smo sad sklopili, ovo lagano. A šta je ovo?
To je za sapun. Mama je kupila... A to može se pereš na dvorištu, pošto ćeš ovdje Gledajte spavaš. koliko, 4 je kupila. 4 komada toga za sapun. Šta je to? Ovo su čaše. To ću ti opere možda Ovdje si dala što je ovo činje. Ona se nakupovala, a šta je ovdje ovo? Ovo je čledno iskrenito lomljivo činje. Ovako. Još jedan tanjirović. To su sjelice za lom. Imamo sijalice, dobro. Ovo je za mazanje. Wow, prelepo! Ovo je sjelica. Kako je to lepo. Ljudi, znate šta se imamo? Milioni stvari. Ovo su ti čaše za koktel. Čekaj, da se vidi. Tu je na stolici. Dobro, sve su iste čaše. Ljudi, kupila mi je mama sveću za baštu ili za terasu. Za terasu, prepošto je moja terasa. I moram sad ovaj sto da vam pokažem napraviti. I ljudi, evo ga ovaj poslužavnik kao stočić, tata ga je namestio. I naravno ne mogu danas, ali ako se neko bude sažalio, odneći ga gore umjesto mene ili ću ga ja odneti sutra. Ljudi, imamo još jedan set čaša koji izgleda ovako. To su ove providne s ovim roze, mnogo su lepe, sigurno će biti super za slikanje. Šalim se, naravno i za korištenje i sve, ali baš mi posebno one lepe. Ljudi, ovako, upravo sam došla ovdje na travnjak, mama, Sara i tata sede tamo i smiju mi se jako, ali mene nije blam jer je ovo nešto ja obožavam da radim. Uglavnom, rekla sam da ću svakako danas uzeti da snijem TikTokove, međutim odlučila sam zapravo da danas ne snijem TikTokove jer izgledam kao paco. Uglavnom, što jesi? Upalit ću TikTok i da unloadovat ću videe koje sam sačuvala ovih dana gdje su mi se dopale koreografije, tako da ću taman danas da iskoristim ovo vrijeme što sam u bašti da vežbam te koreografije ovdje koje sam sačuvala. Naravno kada ih budem stvarno snimila već ćete ih sve vidjeti na TikToku i taman onda obavezno ispod TikTok videa pišite da ste gledali pripreme na Saro prestane da slikaš sa telefonima. Vidjet ćete taman obavezno pišite da ste gledali za te koreografije pripreme u mojim videima. Sada neću konkretno sve snimati, ali znaćete zato što da je priprema za te konkretno videe jer sam snimala, jer sada danas radim pripremu, ali sutra ću snimati videe, odnosno TikTokove isto ovdje u bašti. Ako ste razumeli što sam tada da kažem, izvinite, vrlo sam zbunjena danas, jako nešto počela glava da me boli. Dobro, prestani da me slikaš. Sara me slika i smije mi se. I također kada budem ovo završila, ovdje vidite da sam postavila stalak i sve. Sljedeća stvar koju imam da radim, koja mi je bitna, jeste da vam prepričam jedan story time poslije iz moje osnovne škole, bukvalno jednom kupacu. Ali jedino što story time tiče je da čekam da oni uđu unutra, zato što mi se sve vreme ovdje smeju i gledaju me, tako da čim oni budu ušli snimam. Samo koliko gledaju. I sad što krenula kamera za malo. Šta si rekla? Ajde ponovi to što si rekla. Ajde ponovi što si rekla. Da li si napućila ta usta? Pita me Sara da li sam napućila usta, vidite kakav je to kreten. Please, molim te sa strane, please. Molim te sa strane, molim te. A nemoj ti prva, strane samo malo. Molim te mi daj, samo, molim te. Sada ovaj sladoled koji ja jedem ne tvoji. Dobro, samo sa strane, malo grijeti na slavi, please. I gotovo ti je životu dala malo, odvijem da sam im pola sladoleda. Neću, stvarno, samo malo. Ja, dijelimo bakterije, fuj. To ovo je dobar. Malo, dosta, sad. Imamo mi kameru, žena. Ja se snimam ovdje, ti to znaš? Ja se snimam ovdje, ja kad snimam isto. Mama. Snimaš? Stvarno ćeš da se javiš? Jede slađu. Ja kad jedem slađu i snimam. Ljudi, ovako, obećala sam da ću da vam snimim story time. Idem prema što postanem previše cringe. Tvoj story time. Da pijem zeleni čaj, da evo izvolite. Možda neću da čuješ moj story time. Zato što mi je cringe pata od pomisle tvoje story time-ove. Uglavnom. Znala sam da. Ovaj story time sam baš pričala mami sad neki dan za ručkom. Pa sam onda skapirala da bi trebalo i vama da ispričam. Inače kad smo kod toga kao šta ljudi smatraju cringe, kako neki onako stvari koje uopšte nisu za prozivanje, prozivaju i tako sve te neke priče. Ja sam tu danas da vam prenesem moju jednu priču kad su mene svi isprozivali. Sara napusti prostoriju. Kad su mene svi isprozivali, a stvarno, znači nisam bila jadna ni kriva ni dužna, niti sam uradila bilo šta strašno. Uglavnom, bila sam 5. razred osnovne, 4. ili 5. razred osnovne škole i prvi put sam išla na depilaciju, mnogo smiješna priča, i na čupanje obrova. Znači ja znam da sam to sigurno 1000 puta pričala, ali ja sam bukvalno neko ko ima mnogo debele, guste obrve, znači preguste kao mali majmun i dan danas mislim, moje obrve su nenacrtane, pogledajte koliko ih imam, a ovo su kao
dosta iščupane i dole mi rastu po kapu, tako da sa tim nikad nisam imala problem i tada su stvarno bile baš guste. I onda je tata našao jedan salon, zapravo nije našao, lažem, pošto moj tata pravi te razne neke aparate i to on jednostavno znao je dosta salona koji su dobri i odvoje mene u jedan salon, mene i moju drugaricu koja je također isto išla, koja je bila moja drugarica u odeljenju, išli smo zajedno na tu depilaciju i ja sam bila toliko srećna povodom toga što ću čupati obrve i kao imat ću lepe, sređene obrve, bla bla. I to mi se tako bilo kao wow, ja sam sad odrasla, idem kao na depilaciju, čupanje obrva, baš je smiješna priča kažem. I toliko sam bila uzbuđena oko toga i toliko su mi se dopale te obrve kad ih je ta teta počupala, da sam posle toga stavila na Facebooku status koji se zvao čupanje obrva 3 srca. Znači pisala sam velikim slovima čupanje obrva i stavila sam 3 srca i kao tako drugaricu kao mi su bile na čupanju obrva, kapet foru. I tada je bio popularan onaj Ask FM i postojali su neki kao ljudi iz moje škole koji su bili mnogo popularni, mnogo popularni, mislim popularni kao u školi, koji su bili 2-3 godine stariji od mene i na tom Ask FM-u, za one koji ne znaju kako je to izgledalo, dakle vi otvorite svoj profil, zna se koji je vaš profil, a ljudi vam anonimno postavljaju pitanja. I kao neko je postavio pitanje, na primjer to jednoj devojci koja je kao bila popularna, koja je bila u školi, kao što misliš onaj maloj Leji što je napisala kao onaj status čupanja obrva i tipa ta devojka odgovorila kao Bože me sačuvaj, kome mi ostavljamo ovu školu, užas. Ja to tada nisam saznala, sam to zapravo, sve to što su kao ti ljudi pisali o meni kako sam ja kao blam i to sve, saznala nekih godinu dana kasnije. Onda sam skapirala koliko stvarno, brate, neki ljudi ono su puni nekih kompleksa, bukvalno ja sam bila samo malo dete koje nije uradilo ništa strašno, ja sam samo bila toliko srećna povodom toga da sam napisala taj status i kao to su svi uzeli i tako počeli iz moje škole da hejtuju, bukvalno lol. I razumijem da je na primjer neko uzeo da se nasmeje na tako nešto sam ja napisala, jesi bilo kao smešno, kao čuvanje obrva, jeste smešno, ali da neko sad uzme to toliko hejtuje, bukvalno strašno. Samo da mi ispričam da nisam ja od uvijek bila popularna. Bilo ovih što su mislili da su popularni pa su me prozivali. I tako je to. Hoću da vam kažem, ako imate neku situaciju u školi gdje vas tako neki ljudi koji su kao stariji od vas ili što god prozivaju zbog nekih kao običnih stvari. Mislim da sad ne idete u školu, ali inače bukvalno treba da vas ono zaboli uvo za njih potpuno. Jer oni su nebitni. Čim završite škola bit će potpuno nebitni. Biće samo kao ljudi koji su se pravili da su nešto mnogo jaki u školi, a zapravo posle toga nisu ni upisali dobro srednju školu. I još nešto, nego sam morala počnem da jem sladoled da mi se ne istopiju. Onda stvarno sadite koliko je nebitno što tamo neki ljudi s kojima samo idete u školu, kojim čak nisu ni prijatelji niti bilo šta misle o vama, jer kao ono, bukvalno gde su oni danas, mislim, gde su oni par godina kasnije nakon toga što sam se, na primjer, možda trenutno dešava. Tako da stvarno nemojte se obazirate na te gluposti, da li neko nešto priča vama, da li se neko proziva, da li ne, jer vrlo brzo to postane bukvalno najnebitnija stvar na svetu. Ljudi, javljam se malo kasnije, zato što sam uspjela čak i da zaspim na ovom dvosediću, jer sam se samo cijela sklupčala, jer inače generalno ja kada spavam samo se potpuno sklupčam. Upravo sam se pokrila i skapirala sam kako mi je zapravo zima i da sam sve vrijeme spavila gola. Stvar koju sam htjela da vam kažem jeste da je sada 4 puta, znači sigurno 4 puta hladnije nego kada sam bila na terasi onaj dan i ne znam sad da li je to zato što sam ja baš pospana, jer sam ustala jutros ranije ili je to zato što je stvarno hladnjikavo, hladno, kako god. I znači bukvalno ne mogu da razmišljam, nego samo hoću samo da uzmem da se cijela potpuno prekrijem ovim, da mi ne bi više bilo hladno, jer samo na to sve vrijeme mislim. I izuzetno me nervira to što sam otvorila 2 stavka. Ne, sve to zagasila, evo. Otvorila sam 2 stavka, jedan za kameru, jedan za telefon i oni sad stoje tu tako otvoreni, a imam ogromnu potrebu kada god više ne koristim stalak da spustim njegove nogice i da ga zatvorim i da ga odložim, a ne da ovako stoji da gledaju u mene, plus sve ove kutije iz Ikea su isto ispred mene, čekaju da budu spremljene, odnosno da budu bačene ili šta već i sad te kapiram koliko je sigurno da večeras neću uspjeti da presvučem pidžamu. Ne molim da se upali. Niže gledat ćete mu u mraku. Evo ima svetlo komšija. Koliko je sigurno neću moći presvučem pidžamu od hladnoće, ali imam ogromno ovu sediš što se tiče ovih kutija i ovih stativa. Izvinite, samo sam upravo vidjela u susednom dvorištu komšiju koji je prošao ima duhova života. Policijski je čas umirem. Dvorište ne mogu, zid je visok, ne mogu da vidim nikoga ko prolazi. Ali vidjela se kako neko ide pravo. I sad se opet upalilo ovo svetlo kod nas ovdje i ulazna vrata su unutrašnje otvorene. Ja sam u šoku, ja sam sigurna da se to vrata zatvorila. Brate, jako sam zlobašila. Ne znam šta je rami života mi.
Jako mi sad idu unutra. Gdje su sad mama i tata da me smaraju, nek sad dođu malo da sede u dvorištu, ne. Sad su naši budu unutra. Ej ljudi, kao što... Ja, molim te. Zaista. Ajde bre, mama. Sara mi je uzela, zato što kaže da to kvari ovaj aranžman. Šalim se, znate da sam malo pre rekla da su me duhovi ovdje spopali i hvala Bogu, znači tata je odlučio da dođe kao i Sara i mama i namestili smo ovdje one svijeće danas što smo kupili, one plastične i uspjela je mama da nađe neke baterije za to, tako da je mnogo slatko i sad će oni ovdje da piju kafu. Našla neke baterije. Evo i... Spopali duhovi, recimo. Popali su mi jako duhovi. A zašto onda ne verujete da meni pala šolja na glavu u jubilometu? Zato što tebi svaki dan nešto ispada, pa mislila da ti svaki dan duhovi. Valerio, 23 godine, vi sad počeli privećiti duhove. Pala mi je šolja iz Mažmarića. Ovo je nervirao Valeriju, ne digno zaprosto. Ljudi, samo da kažem, znači, ovo nije slučajnost. Mami ispane šolja odjednom, ja vidim takve duhove. Ja sam zatvorila unutrašnje vrata. Nije meni šolja, ljubim nego je šolja izletela iz Mažmarića pravo. Šolja izletela iz Mažmarića. Zašla je kroz vrata, ajde. To ono visećeg dela. Ali vama, znaš što se meni dogodilo? Tu komšinica, znači ja u nju ne mogu da vidim. Izgledalo kao da neko lebdi ovako ulazi u kuću. Slušaj sada par dva. Ja sam otvorila unutrašnje vrata kada sam sela ovde. Jednom se upalilo svetlo i bila sam otvorena unutrašnje vrata bez ikakve šale. Jesi ti onda mama isto bacila šolju? Ovo drugo su bila svetla koja se pala na Ne, svetlo samo kako se pale, nije problem u svetlo, nego kad su palilo svetlo, samo su vrata bila otvorena i to je bilo prečudno. Strašno ljudi. Ja i koliko se probudio, ja ne znam u 10. Koki, dobro jutro. Pa dobro jutro, pogledajte ko je meni odmah ujutro došao. Inače, ja sedim na njenom ćebetu umjesto nje, a trebalo ona da sedi na njemu, a ja tamo. Ali smo očigledno zamenili uloge, pošto sam ja postala njen kućni ljubimac, jel tako, Kokice? Jete, maćo moja. Jo, namesti se ti. Mora ona da se namesti da legne kako želi. Izvolite, gospođice, ali urad. Ljudi, pogledajte kakva slamčica. Ti izjela bar bube. Verovali ili ne, nisu još pojavili komarci, inače mene toliko jedu bube kada ih ima, ali nije bilo. Ljudi, ovako, hoću nam sjajem, odnosno, vidite da sam u jaknici, mama mi je odnala pokrivač unutra na pranje, kaže da je prljav, zato što je staje ovdje napolju. Nisam oblačila pidžamu, evo i ovdje stoji i dalje na stolici. Sad ću da vam završim ovaj video, da ih mogla danas da ga objavim, možda malo ispod 24 sata ranije je, odnosno pa da oko 9, jer recimo da sam došla ovdje uče oko 10, kako bih mogla da vam izeditujem ovo i postavim na kanal i sve. Bilo je jako cool, osim što je bilo dosta hladno, ali kada sam uspela da zaspijem, onda to više nisam ni osjećala i koliko mi se stvarno jutros pridružila i od jutros je jako toplo, pogotovo kada je ovdje sunce, sada je u hladu, ali generalno je bilo dosta sunčano. Tako da ja vas ljubim puno, nadam se da ste uživali u ovom videu i pišite u komentarima šta biste još voljeli da vam snimam, a ja vas ljubim puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!